Angiphinze ngibingelele namuhla angiphinze ngibingelele sikhathi ngeke ukhona na ukuthi ngidawusini kusicombezela ukuthi isikhathi bani kusebusuku ke manje ngidawuthi beku 8 isikhathi ke siko mgcoka kodwa ke simgcoka lokunye isikhathi ngithi angila ukukhuluma ke nakho kunenzaba lapha nami lelibala kungikhathaza kungako lesinye isikhathi utathi nasuthi ubuka ivideo akwendeki kimi kuphela lo munye udambona evidweni yakhe ujabulile lo munye umbone ukuthi namuhla akekho kahle ubona ukukhuluma kwakhe sengiyacaphelisa ke isihlobo sami ema-Afrika lamahle caphelani ukuthi info lenkinga into le stress musacabanga stress into lekustressako dama lokuthi utihlukanise nalokuyicabanga leyo info leyo kunebantu labasentshentshiswa sitha utawubikela nje izaba lesibuhlungu njalo ukuthi wena ufuneka uhlale ukhala uhlalela enhlitweni yakho ubuhlungu uhlale umphefumulo wakho ukhathatekile uyabona hlala uhlomile hlomani ngetikhathi kamoya uma ngabe ungathandazi ungafasti ungalifunza iBhayibheli sitha sikuthola kalula ngaleto dinto uyicaphele lento lena ikudla kancane ngalesikhathi ucabanga uzidla ulibele ukucabanga uyathoseka lengaphakathi enhlitweni emphefumulweni uyathoseka ubonakala ngani umtimba wakho ubonakala sewehla emtimbeni sewehla nekudla ungakukhanuki ukuthi uphakele upheke kahle kudla lokumnandi uthi sitshana usibeka phambi kwakho uvele enhlitiyo ukuthi lokudla manje akusafune kwakhona nambi kwakho uve nalokudla kungasakujabulisi ukukhuba nje khona lokuthi kulambi kwakho lesinye isikhathi sinawulele phakathi nebusuku uve ngathi uyakhanyisa usina usuyakhanyisa ubona lokukhanyisa kwalelo khandlela noma leyo globe lokukhanyisa uve ngathi ngabe lento ucasule ufinyalo sekuyakhanya ukuthi kuyakhanya ucasule ukuthi sekusebusuku esengishelo ukuthi ke ucaphele into lesistressayo ngito letinto bese tishesha nasemhlabeni ukuthi usheshe uguge lena phinze ukuthi nempilo ibe incane liyasho iBhayibheli ukuthi ngekukhathatheka komphefumulo kwenta isisuku ukuthi ibe dincane musa ke kwenta isisuku takho ibe dincane ngekuvumela ukukhathatheka kupuse enhlitweni yakho uma ngabe kunemuntu longakakuphathi kahle shesha upike uthi hey mnakethu sasewethu la uyathi angaphatheki kahle ungesabi angisikuva wena uyamtshela mtshele nje kuse uthi la wosiyami sitha singenile sihlasele sitha uyabona sihlasele ikakhulu bantu labathandazako bantu labanekuthula safika sitha sabaphuca kuthula umuntu umbone ukuthi akanako ukuthula nangumuntu akanako ukuthula umuntu lothe kuthula kubede kuthula enhlitweni kudala buthakathi budala nangikhuluma ngebuthakathi kufaka phakathi umona kungafuni kubona umuntu aphumelela umuntu lothe kuthula noma ngathi umentela ini lehle ube solo alwa kunalo moya la kuye lo muntu lokudinga ukuthi uphume yabona singa ukuthi moya uphume awuphumi ngetikhwepha cha yamthandazo ukhuleke ngekukholwa egameni la Jesu Kristu utawubona izindvo takho tihamba kahle umuntu othe kuthula hayi uhamba ngatela hedwana bonke lakukhulumako ukhuluma uyaqalekisa khuluma uyakalisa uyabalisa ngemabhomu nje onke manje ukuyabhomu lawa khemlonyeni emagama labhlungu umuntu othe kuthula kufanele ube nekuthula emphefumulweni once waba nekuthula enhlitweni yakho utawubona ngoba lokubethe kuthula ukuvalela lezinto zakho letinhle lengabe uyazithola uyabona kukuvalele nemuntu ongabe uyakusitha khazakale usitholwa naye ngoba lesitha sikulwisa futhi nebantu nalaba angalwi nawe nemuntu ongabe uyakusitha ukhanze ulwa naye uyabona uluze izinto takho letinhle ngenxa njena yekubethe kuthula emphefumulweni kuthula kumgcoka kuthula ufuna kuthula kube khona kuthula titha tikhongotha tinemona ngokuphumelela kwakho wena unekuthula ube nekuthula la phakathi kuwe uvujabula yabona nalelivi silifunze uma ngabe iBhayibheli ulifunza la lelivi lenta lokuthi la wena uhlale uhappy yabona na ulifunza lelivi uthandaza
yabo uthi khanze uxolela abantu uthi khanze unelithando uthi khanze umthethelela umuntu ube nolithando luvuka luba lunengi lolithando uluvo lolithando ukuthi hayi yabona ke manje ke lolithando lolu lolu lolithando uve ipeace la kuwe kuthula uve injabulo longayazi ukuthi uyayichaza uyithini amazing happiness ya ngashaya lesingisi ngasikhuluma kamnandi lapho amazing happiness empilweni yakho enhlitweni yakho yabona lokuthula lokhu kwenta ukuthi ukhulumise nje umuntu lobengasakhulumisi umuntu lobengasakudubini lokuthula lokhu kwenta ukuthi ulambele kwathi kuthola umuntu lonenkinga nawe ulungise leyo nkinga lokuthula lokhu kwenta ilutha ukuthi ikhambele kahle manje ya uvulele kanje indlela yabona na unekuthula la enhlitweni yakho umcoka lokuthi ube nekuthula enhlitweni yakho ulwe nangabe uva ukuthi kude lokuthula ulwe ngemthandazo uthi Nkosi lento lena angiyithandi lento le kubethe kuthula la kimi ngicela kuthula uthandaze ngikukholo uyabona indoda yakho ukuthi ikhambela kahle ya lo munye umuntu ngabe uyakusida ukhazakala solwa naye umuntu lo ekuthula nethi ukukhuta kamakhelwane ethi shukula ngembokodo tingukuta kamakhelwane kwanze siyaqhutha tonke tinja athidlise boshevu umuthi yabona bakisha kahle amaqanza akho ubeke kahle umtshele futhi makhelwane ungatendeli nje ngoba letinja utifuye makhelwane kunesizathu ukuthi ufuyeleni mhlawumbe wena uyithanda tinja kodwa kunesizathu ukuthi makhelwane ngiva liso lami liyazitela la kunesizathu sokuthi makhelwane letinja utifuyeleni ifuye ngoba uyasithanda naye inja yakhe soyibulele uva kunjani ubuhlungu lezi amaqanza ami akuphi lamaqanza inja ikwathi igibela inqanza esigodfula esihlahla siyodla lapha namaqanza ngaphandle kwambolwana akube clean lapha ejardini lakho kube clean ufensele kahle noma ngafensele wathi ukuthi vele tinja zingena kufanele ngoba awukafensele yabona awukafensele phela ingena kanjani ngoba netinja phela sidla izinto ezibekiwe nje yanathi siyadla thathe amaqanza ubeke kahle yabona ke tinja singafiki thathe tulo nato tidle lapho tidle totakho lapho tidle mantwele tidle inini yakho loyibekilele longakadiphiyo yabona so ke asibe nekuthula emakhaya sivane sibo makhelwane sivane makhelwane kube nelithando kube nekuvana nawo makhelwane phela bona tinja takho tingahambi siyodla emaqanza etinkukhuthe bantu yabona tingayi siyodla emaqanza etinkukhuthe bantu nawo beka kahle amaqanza amakhelwane bo awu makhelwane ngiyakhuta ngisho ukuthi umuntu odekuthula into lasendako uhamba nje adudula abantu lomunye lodekuthula kwenzakala ukuthi lo muntu uyajima la nhlitweni yakhe kunesito lesimkhubile ya la nhlitweni yakhe uhlala thukuthele ya uhlala thukuthele ikakhulu nje lo muntu lodekuthula ngikhulumela lo muntu lodekuthula ajima kusinkinga kodwa ke lo moya na ukungena wena ujima ukuthola kahle ngoba uyathi ukuthi vele lamandla azoma kushisa wathi ngabe uhamba ushaya abantu uphoxe abantu ushaye abantu yabona ke lapha yesebahambile emhlabeni bahamba kabuhlungu ngesizathu sekuphoqa abantu sekusukela abantu yabo khanze umuntu usidlakela ahamba aqala abantu aqaphatha abantu abaphoqa abantu abathuka bona abantu yabona kwanzala ukuthi abantu bese bayaplana ngoba phela ngemuntu nenhlitiyo lo munye uyathula nje uze uthi hawu mina hawu lo abangeke bangente lutho kangoba ungaze umbambele ikhala la nhlitweni yakho uba buhlungu noma ngeke manje noma bese umdala kwani hey qaphela hlobo sami nyebhede umuntu athi weliphasi noma ngabe usigona kanganani udive amandla bahloniphe bami yabo khona vele la kufanele khona ukuthi uthi ukuthele kodwa ke ungaphoqi abantu labangenaqala nawe futhi nalokuphoqile ngoba labanye bayaphoqana abantu bayaphoqana abantu mina nje ngakushaya mina wena yebo wona mama masela nawe ngiyabona kukhona abantu abazelelako lo hlobo lizelelako labanye nje ukwenje ubaxolele nje unganaki yabona utamela ukuthi ube ngumuntu lophutako lokukhubeka thukuthela uphuthe yebo kona kukhona lithi iBhayibheli thukuthela kodwa ungoni lingashoni la ukuthukuthela sho kanjalo lingashoni la ukuthukuthela ya kunesizathu lapho yabo lisho kona lichaza kona ukuthi
umuntu ngeke kwenteke ungathukuthele kukhona nje izinto ezithukuthelisako ya uthukuthele kodwa ke uqaphele ungoni labanye manje ngokuthi bashiye khona isinhle lapho soyabona soyaphoxeka manje soyakhubekiswa ke manje bese soyabashiya ke uthi cekelele mhlambe wekamerweni yolala nkosikazi noma abantwana uyashiya lapho basehleli uvalelisa uhambe yolala noma ke bangani bakho bashiye lapho uyolala mina ke bangani ngide bangani kuba nebantu njena lapho lesingajwayele bantu lesikhulumisanako nabo ngiyena nami ngithandaza ukuthi awungosi ngicela ungiphe umngani kodwa ke ngisede nje umngani yes ngisede nje umngani ngibonile lokhu nami ngithi awu khona ngeke ngalimala khona ngase ngiyadelete ukuthi ayi umngani ayi umngani uthi umngani akho umuntu kanzi hey shaya eceleni ya so ke umngani cha umngani evakala umngani I know what is a friend yeah ngiyathi umngani ukuthi yini kungako nje ngithi ngide kunebandile ngibajwayele abantu lengibajwayele mhlawumbe nami ngihamba nami ngibe nemngani sengisho ukuthi ke khaze ukuthi nebangani ke suka la kubo labantu kusekahle ubona ukuthi hayi khona inhliziyo manje ngathi sekukhona kusha lokukhona usheshe bashiye kusenekuthula yabona ungaze wone ngoba utawubona kufanele kubhala nje incwadi uthukuthele khona ivideo le ngeke ngathi ngiyayita kwaKhanzala ukuthi awu nanke ma-minute yes ma-minute asafikile kulesikali sokuthi awu licingo lolu sesikhala sekude ungayibhali incwadi uthukuthele ngoba le ncwadi utathi nasoyibhalile kwanze lo muntu ombhalile sothi ikhungile noma sothi idubulile noma sothi liphilisi lengobolwane wafa yabona le ncwadi ngesikhathi uyibhala kahle kusuka masabhali wena ngathi kusuka sekubhala lenhlitiyo lesandla siyahamba nje ingqondo kona iyacabanga ukuthi lona ngiend lona okay lona ngibani uyabhala lapho yabona lamagama ayashisa because lenhlitiyo yakho lokubhala lenhlitiyo yakho uma ngabe isebuhlungwini ubhala lamagama ngalobuhlungu lo muntu utawuva le ndlela wesimo sakho bokuso but lengakuye utawuva asha kakhulu lo munye aza ahluleke nekudla umbone mnye ehlile emtimbeni uthi nomuntu uyamcolela khazakala ukuthi lo muntu lona inhlitiyo yakhe ngendlela lo muntu bekakwati ngayo ukuthi ungiyo yona ukhazakala ukuthi soyajapa ukuthi hawu kanzweni kanjani athi mangala siputhe kanengi kanzweni kanjani aze onze ngosama onze yabona nawe sihlobo sami musa kuthemba umuntu uyashintsha noma ungambona ngaswena uthi wena ulungile umuntu uyashintsha umuntu akushintshele nje emini ilanga libalele uma ngathi hawu nawe umuntu naye sebuthakasakeni usenyameni phila enyameni ungisangisho ukuthi ke ungayibhali incwadi uthukuthele ngoba utawufuna le ncwadi ukuyijikisa kwanza wathi wena sojabulile lo muntu soyifunzile le ncwadi so udecidile ukuthi wenta kanjani mhlambe sothuthile lento nibahla wahamba mhlambe lo muntu uyasebenza lela sebenza khona indvodza yakho noma ngumfati wakho uyasebenza soyibhalile le ncwadi ngaleyo ndlela so udecidile lo muntu lela khona mhlambe so uthethwe ngile indvodza awu sesehlukana nababo wasibani so umalile wena ngencwadi yabona incwadi ungayibhali uthukuthele sihlobo sami ngiloko nje lengithi awu angikudlulise ma-Afrika lamahle angikudlulise nawuthanda kushaya tandla ungathishaya tandla sihlobo sami sengivalelisa ngekuthi phela ungifakele ma-minute ngitawubona ukuthi noma ungifakele madatha yabona-ke noma-ke ungifakela leyo airtime noma-ke leyo mali-ke sihlobo sami-ke kuhle kucela kunokweba sihlobo sami ngiyakholwa ukuthi sihlobo sami lapho uyeva sihlobo sami nami nangikhuluma awu wakheke nawe angikubhadalisi sihlobo sami kodwa-ke ngalokhu suke enhlitweni yakho loyo please call please call hhayi ukuthi ungifakele imali loyo please call nje ngidawubona-ke noma ungishayele-ke kule nombolo nangabe use-South Africa my WhatsApp number says angathi ngiyabhibha nangithi say noma ngithi say noma okay asikho-ke lapho ngicela ngakunaki lokho i-WhatsApp number yami ithi +268 767 40278 +268 767 40278
uyangiwhatsappela lo ngiwhatsappela nje uthi hi ubonge usho ukuthi awu maye siyakhuthatheka chubeka maye lungisa lapha nalapha awu maye kunjena nami ngiyakhuthatheka lo please call lelo minute lelo shumi mhlawumbe uyangifakela lelo shumi ke le minute elishumi uyabona ke lokho kuhle nje kuvusela ke noma ngabe imali sekude lo please call me uyabona ke ngidase ngiyabona ke mina ke mhlawumbe nami khona sikude kwekushaya leso sikhathi so uyangishayela ke awuyathi cha siyakhuthatheka chubeka chubeka ufundzise ngase nami ngiyakhuthatheka ngoba ngekukhuluma le message lela ngaphakathi kimi kukhona labasidakalako ngekukhuluma lokuhlaya nawe uhleka uyabona ke lokho kwenta ukuthi nawe uphile emphefumulweni nami kuwe ngingafunda sihlobo sami uyabona ke nami ngingafunda kuwe hayi ukuthi mina ngikhulume mina ngedvana nawe nami ngingafunda lokukhuluma ngisemsebenzini njengamanje uyabona ke isikhathi semlungu nami ngiyasathi ngisemsebenzini sengiyakhuluma ke nami ngithi awu angingabenzile message libe lekuthula nje uyabona ke ngoba lokuthula kukhona abantu labasinzako lapha nalapha labanye bayalungisa ukhanzakala ukuthi ngalesikhathi ahleli kube bekahamba ngase kukhona indodonile inqumbi ngalokuhlala phansi lawo minutes lawahleli alalele nakule ngukhulumako uyasitakala uyaphepha lapha nalapha nami nje ngiphephile esifeni lesinenge ngekufundiswa yebo khona semhlabeni umuntu uyahamba abe nemaphutha uyabona ahamba abe nemaphutha la njeya la kanjeya kodwa ke nakasaphila unethuba lokulungisa asilungiseni asilungiseni kukhona nje nalomunye itolo ngawuthini ngoba phela itolo ngeke uunderstand ukuthi ngiyalungisa sigaphi uyabona ke namhla ngumsombuluko ngisombuluko namuhla ngisombuluko tingaphi akusimgcoke lokho kodwa ke bamba amagama longakhuluma kodwa nje ngumvulo nsambama umvulo nsambama ngabo 6 past 6 sengisho lokho ukuthi ke nawuhleli phasi ulalela kukhona la usitakala khona ngiyacela sihlobo tami manje nishayitanda ngalokho kubonga bo please call njengoba ngishilo iphone number ngathemba ukuthi senibhalile nivusele bo awu ngosami nami ngiyanithanda amaswati lamahle sanibonana eSouth Africa lapho nami ningibona khona ngiyanivusela ngivusele bonke basekhaya kaSikhonze lulakeni ngiyanithanda kakhulu lwazi isikhonze lo lapha eSwatini kaNgwane nawo ngabe khuluma isiZulu eSwazini kaNgwane labanye bathi oSwazini ngiyanithanda kakhulu bafethu kumnandi sikhulumeni bafethu sibhobokelana ungathuli nento lekushisa ngaphakathi khuluma usho ukuthi la kubuhlungu la kahleni bo bulani lapha kuyavutha inyanga leyo na kuyalapha kunje hayi cha silungiseni la uyabona ukhulume ungasheli ngaphakathi ungasheli ngaphakathi ukhulume lokusenhlitweni yakho ungabi umuntu lo nemagcubu futhi emagcubu ayinkinga afana nentambo akukehle ukuthi ikhungile lapha esihlahleni lokho ke kukabi kusinengiso kukabi ukuthi ikhunga kusiqalekiso kakhulu sengisho ke ukuthi ke khuluma phela lokukhanzakala ukuthi kusenhlitweni yakho nalo ukuthi ke ngithe la kule nkulumo ngikhuluma kufanele ube nekuthula ube nekuthula nibe suku loluhle ihlobo tami ngiyabonga kakhulu kumnandi kuba nani nangikhuluma ngirecorda nje njengaloku ngihleli ngiyakholwa lokuthi niyabukela uma ngabe ungakabukeli utawufisa ubukele udownload lapha na YouTube uyabona lapha so uyakubukelela nawe so ubukelisa babo kakho makwakakho nayi message la ningabuki kulo muntu lokhuluma ukuthi unjani njani noma unjani muhle noma umuvi noma unjani lokho kusiko mcoka thatha message lengikhulumako uyekelele ukubuka into lokungakafanele uthi na ubuke imessage lalela imessage sihlobo sami nami ngihle ngibukela nje ngithi hawu yathi la nayi message nayi sengiyafunda ke kuba mnanzi kuba njeya ngiyanithanda kakhulu ma-Afrika lamahle mayeni bahle kakhulu kodwa ke kufanele bese nathambulisha ukhona lo muhle ngalokuphelele lona lesavela ngaye thini wasenda saba ngumfanekiso wakhe wasenda saba ngumfanekiso wakhe
ngiyabonga kakhulu hlobo tami letinhle nibe nesuku loluhle niyawhatsapp lapha enombolweni +26876740278. Hello my friends.